Biyag ti tao. Mama, iso ni Janet. No biyak. Janet, iso ni Mama. Agmano nanay. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat di inang. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaon. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasya nalaang iti damo. Ngamin to nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y di kay matagtagari ah. Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw tiganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady inakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat na diya babae aparakan ka. Sinaam na diya babae. Ay padam a profesional ti pakirelasyonan. Mama, itlading itak. No di kay mapatgan, iti kayat yu ang mapasamag. Anya? Tatang, ikasarnak ka na ni Arnel. Kasanaw ang makikasar ka nga'y. Katno ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na. Ta profesional di kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abang ka. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko. Saan ko maakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kas di ti ugali ti agbali na katugagam. Pakita amlat na kumahay ti nasaya at anak ko. Ha? No natangsit ti tao kanya. Nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat. Ay kat nasingpat akmat tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel anak ko. Respetuam kumalata. Ha? Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. No kasta, talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpet. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao, no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawa. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kun nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti dayjay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan ko anak. Mama, Pasensya ka ni ti kastoya panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyag no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan ko na. Sige, makaambo ka nga ron. Diyak ko makayat aparakan ka. Ngamawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana anak ko. Inkaagmano iti inana Kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita?
Nuswa mang tumatlaan. Anak ko, saan kumamat akas tatibag pagama? Maditikas ta. Inatinobium dayjay. Iso a respetuam kumamay. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabtan ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayat nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya day na? Ita, tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko nam, nagpatingga ka lang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga asawa. Kat ti mat gastos ang nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag eskwela manen, honey? Wala. Nukas ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lagayam, sayang lang ti gastos. Wan, mama. Interesado ah. Okay nga ron, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga ron. Ay, pasensya kayo niti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Ngabita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso a pasensya kay lakuman. No, at na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Wan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala, Arnel, kuyugam to ni Janet ama panag-enroll, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasayat, mama. Manam na makmatlakad iti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Wan, mama. Di kay madanagan. Makagraduara. Nasayat na ron. Ganun gaya. Liklikam man ti agpuyan. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito balay balasang ko. Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. At surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kaya't tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga ron ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak sakitan. Adda ka din orno mo, Arnel. Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labanay ka. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaadan ta. Kaya't kunti lumasin, mabainak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't tikas na. Iso ang lumasintan. Agi patakder kan iti balay ta. Uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemain, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay laan lumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan kan adda kada kami.
Iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat sigurong ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagyaman kami kan kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panakadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raw, nagbiita naglabas ti aldaw. Saan na napuputan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kat na ulitag abalayan. Hagyaman akmanan ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no dita balay da lola. Tadi tatayo ka no nga dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti si Dani Lola. No fried chicken lang ang tikayak mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutwan na ita. Ijay kumayan ni Lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak ang mapan ijay. Asi daglaang matibalay na ditoy. Dito laang bangir ho. Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulong si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni Mami, Lola? Anya. Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. Apo. Kunapay ni Mami, jak ka na makipangpangan dito'y balayo. Ka, amo na ka di, tiyo umay mo dito'y ita. Saan, Lola? Naglibas Anya, apay ngay, nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Ha, kasta ka di, apo. Wan, Lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagbaga na kanya. May papankan ka, Lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni Lola na. Kalpasan ti amin nga aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di kabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin gidi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tag sarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta pasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpod matan kan ka. Kapilitan asumingpad taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong dising putan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak mat. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama ko nakmat. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw matan, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amo nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aging didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rodan. Di adala kong tatang. Iso adinak basta maungtan day jay akatuganga. Labanak nalalaingak mit lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ati kasta nga ibagbagaman ako.
Oray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan. Di ka agimula iti sakit tinakam. Ta sana nasaya ati kasta. Tano sana gapukin ni abalayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday dyan ang naitulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaan da ito'y, oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalak araw sa niyan, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin na. Kan oray jilugan mo. Kabarbaro man yan. Ay na, no ko nagtumad nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak nga investment company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutol nga akmat namin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosaline, Ay na, ura ang pagbagat ka dito opisina nga agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabii. anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tasi kati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldo ijay no bilang naan. Ay sus, ang triple ti sweldom dito'y Janet. Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige, kapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded ay di asawam iti kakastoy abana. Wow, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti si kasaanan. Di mo niyo man kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan nakalaan. Ay, wanan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosaline. Gusto ni Rosaline akatrabakwak. Kaanong tupay abumak namak? Nagyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan? Takatrabakwak man. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Ne, Janet, umay kagitan na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayem ko analawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo ah. Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Oh, sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam ka talaga. Saan gayam nga iskam da ito eh? Saan mo ta talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo kwarta. Kwartami at tanlo kada katugangat da ito eh. Urnong mi kinilakay ko, ken urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Ala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo dito eh. Sige nga ron, rumor tayo. Agaw ting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunumat kan ti outing ti asawa, Marnel. Kanayon ti post na iti social media. Wan mama, bye-bye aklatan ah. Tapno marelax mo ito. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan niyo apigari. Kumusta? Nagatang yun?
Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kupa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya, kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanu pa'y ni Janet, mama. Apay nga kakaribo so dagiti tattao dito ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Uy nga ron, napanan ti best friend mo. Diyakan mo. Adamang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanan ti kwarta tayo. Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakam ati gayam mo, Janet. Dakkel agatag ti kwarta dito akumpanya. Kat uray siyang mata. Sika lang aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung sika. Kasanan ti kwarta? Basol mo da ito, no saan ang maisubli ti kwarta, Rosalyn? Agtal na kaman mo, Janet. Api nga siyak ti pabasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito eh. Wala, ngam sika tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag pabasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pagkawanan na ko, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanen ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Isa pagkawanan na ko, ma. Awan lang ta, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siya nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati aga pala iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawatan ka. Ag tagibalay ka langan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry ka po iti panangtangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na, tanauray kumadlaangan ti panagpakumpaba mo dyan. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko, mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinarawit mo. Anya ngay ngaron, agsubli ka manen ngag tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti saan na nasaya at iti damo. Ngam iti lang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahit ang imbaga memin eh. Agdanton anak ta. Ri. Oh, abe kasla naliday ka mat. Saan ka kadi ang naragsak? Agdanton anak ta. Saan man? Naragsakak. Iso na lang tanagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahit ha. Ikasara ka matkat emin eh. Ay-ayatan ka. Di ka mabali na baybayan. Huwag tibos ko. Mabit lang ha. Sungbatak tawag ko. Amang ano na patagtibagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya?
Nagpamiting ti bus ko di kalman, mama. Ket dayta ti maysa nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na, no di siyak lang. Ket adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama, atagami bagak Anya day ta? ni Emily. Apay genobiam? Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadua bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan ba't kit di abalayan? May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamak tumagla siguro. May pasig kung tumagla ang tibagi kadag itipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw maggaya man. May pangalan. Adaw mahawag. Ne, baro ano numero? Asin taga ito eh. Hello? Hello, di ka di Rayda ito ngayon? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl na ito eh. Tilan lady dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulba kiti ayang ti doorknob ti Rayda mo. Amang nga nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak maten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasan to dito balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Pagyaman ako manan. Oo, nailakit din. Naimbaglakit dito tilandledik nakakita. Kasanon, magda nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakit din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisoro kiti online. Wen, di ka nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak namin iti makan. Man-man ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ato ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay ang kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapay aramid, ha? Bye. Bye! Abi nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon ton ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tantan pa lang di kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason.
Ada problema k, mama. Ah, problema. Anya dayta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Um, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rihani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan ta ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siya ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madalagan. Nasingpot mo't laang ni Beryl. Nasingsingpot ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulagan ti apo ko kan kuha na. Mama, agdamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulagan ni Emily. Agawid ka nga rod. Kayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasaya ata. Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namnam mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Anak ko. Anya nga ron nga. Di mo mabalay nga ipilit tibagim kan ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak mo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti si Kuko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dalta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatan. Kasapulag ti panangandi ngayo kanya. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ayun na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala. Bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas dede naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kan kuana ti panangikulasay nan kada kami.
Lala, hindi ka nagsangit, anak ko. Hindi pa mo siya ka tao. Ala, nagpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito sa ospital. Anyat pa panunutam, Ray. Maturog tan, Rabin. Agbakasyon tayo kumahi sa probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako di trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive taan. Uray may sawa no, wala ang aldaw. Masiguranak nga biyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga biyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanya. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayon, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwa nga aldaw. Saan nga ro na mabalin, Mama? Saan nga min ama kalib ta asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro na komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tanay. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Manipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwan. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak, ay este, nana, kunak kuman. Anya ka lagi din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangipasyar mo iti apo ko, dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Ay, awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Iso nga, agyaman na, tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagpaglon to'y apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makitawakan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta.
At hakpaya katulungam ang mga wawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunan. Saan umdas? Alapad dahi ta kanyak. Sige lang, tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Takat sa ganak nga aguray, no kaano nga klunan na. Anak ko, awan makita ka dakas dito na ita. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa nga day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kung amakiin nayat manan. Anak, saan nagpapada dagiti lalaki? Dakiling tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw alasing pa'y. Kay patsag nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa lang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlagan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos ti panagayat ko ken kaya may. Sige. Mapana ko na. Amangan no maladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo di apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw ko di apo ko. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong kartiyanak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamat laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikumda. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yu anay imbag da apo ko yu. Ha?
Iso? Oh, sige man nga, Rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kaming tumanan no maminsan. Biyag. Titaw. No kasta, talaga abak nang dyan nabingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da. Kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. An aramida ti kastoy. Gapoy tinalao sa panagayat ko ken ka Denver. Agyamanak, kat ikarit nga ayatan ka karayon. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka. Ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayen. Itan niya mo nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo mi ti social media. Wen, mama? Dan, kita mantaladawan na iha. Mabit na ang mama ah. Oh, ato'y man oh. Gwapo, san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudid na. Agam, apaya kaslan naka-lipstick man. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Uwad nga, Rod. Kan nakapudpudaw. Uwad no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nagkita kayo ni di personal? Ang mga no itiladawan lang mat na po daw, iha. Nagkita kamin, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakit, enjoy ti kaadat nobyo, miha. Basta gananad ka lang. Amo matidakas kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyom. Di ka basta agtalakad agos. When, mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabak nang ni Bogart, mama. Ay, ayatak lata. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulata. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo, itipada tayo abak ng sana nagbaligi, mama. Sige, makaamo ka, iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan agamam mo. Tanarigat ti mailauan, anak ko. Wen, mama? Katagyaman na kiti pang magbagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adaway ma. Ada kami dito plaza ita. Sige. Sa di na ti pagkitaan ta. Agrupo ato kadagusin. Siga, no, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito plaza. Kat, kasano nga Rod? Agsinatapay lang nga Rod dito, ha? Agkita tanto manan, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga, ha? Sige, mapanaon. Ada problema k Mercy, honey. Anya day tahani. Masakit ngamin ni nanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay. Anya't sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalom na. Anya?
Manuti ka sa pulan na. Diyak marod mo. Sapay nagngina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanain ako magtangik ka niti kwarta. Ngam siyak. Awan pa'y mait-itad ko ken ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para ka, kan para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti day tagalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo't, Bogart. Wow! Kwarta man ay nadagos. Bogi! Katuan taga no? Nudyak mapatkan di kayat mo. Sinaanak mo tadagos. Unay ka na ya. May love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan ang dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Isa pa nga asim, di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatan. Di ka malalagad. Di ka natusinan. Tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukiran ng pulos, Denver. Promise, agbalina ka natulnog ken kay tagnanayon. Aramidag amin ang pagayatam, Denver. Manong, delikado tar aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Kan maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpet. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dyan, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamang nga noan niya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot nga ayat klaunay ni Denver. Ngumapay akastaka. No talaga matlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditar aramidam, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day siya lalaki. Basta gulimot ka. Padasang tagidanon ka ni Mercy. Tadangkas ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traidoran na Aiza. Kasapulak ti kwarta, Bogi. Ang tagatanga. Ha? Sapay basit ti customer ko itay? Basit ti kita, Denver. Agdiskital ka. Nalain ka ba't agdiskital saan? O sige. Tama pa na ki lugar da Mercy. Kasta. Dayta ka tingay ka tuwing ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman ak, Bogi. Basta di nakisuksukat, Well, promise. 10,000 man ang tika sa pulag, Bogi. Ngano malayo nam. May mayat manang. Apay nga itaka lang, may. Urayan da ka idi na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ako tinapalpalabas aldaw. Ken agparigat ngamin ti signal iyayan mi. Ay, kasta ka di? Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy? Uwan na ron. Naibos pa yung ti kananda. Awan maigatan. Ala. Aywan, kumusta kaya man ti inam? Naipa-doktor mo man? Uwan, Mercy. Kat nagaduman ang ti agas na. Kurang gentle mo. Tanagnina mo ti agas na. Ay. Nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakan ko baboy. Kan awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagas min. Ala. Bay
amang tedak to iti kwartam, tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ng Marcy. Talaga naggastak. Takas ka ti nagbali na nubyak. Mabita ang ngarod, taagpaluto ak iti naima sa masida apang rabyan tayo. Kuha Marcy, agbiyak matila ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko balay. Anya? Ala, kunak man noumyan ka. Pasensya ka na talaga Marcy. Madanagan na kami noon ka doon ti inak. Amumad nga darikrik na na. Alala. Kastoy daangan, duata nga agawid iti balayo. Usaran tan ti lugan ko, tapno maamamok matiinam, kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanon ti lugan. Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo ti lugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na Marcy. Kasta karigat ti kalsada iti lugar yo, Bogart? Wan, bambantay kami ni lugar mi. Motor lang ti makadanon ni balay mi. Man manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun iti lugar yo. Enton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papano ijay ha. Akit kasano nga rod? No agawid ka ita, marabyan ka Sapay ko nam, adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala, sa paem tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa'y, sakan to agawid. Sige, tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag na tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta man na yan, ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang, takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang manong. Manipod dimtang da dya Denver iti piyag mo, nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabaho ka sales girl. Kaasimat nagiti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka iti masapsapulam iti parlor na pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, Aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusara kiti kwarta. Tapagbampanugat day jay. Manong, Man nakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng. Pumanaw kan dito dagus ko. Sumambol ka niti sa bali apagabangam. basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron. Di kagpakalaing, Aysa. Di nakpakibiyangan ni Tararamidek. Tabiyag ko daytoy. Nauwatam? Bogi, umutang kay ti kwarta kina Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko man negosyo. Lagi patakder tayo ti minimart. Ije lugar mi. Napigsat ti kastay jay. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pag sapulan ta. Narigat po no ka na yung magdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangit. Ore, 200k pa'y lang. Tanayunam tumanan no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Ore, at utang mat. Ore, bayadan tanto mat lang. Nadan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatak dari ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, nabayatan tanto. Sige Padasik no, da maipautang na. Agta, nakabakbak lang na dya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakkel agad at utangan, Bogart. Apay, pangusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. Kung saan ang maopera ti inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kan dalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya?
Marse, pang-asing ko ma. Uray inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay, sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak Marse. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Pogi. I love you. Oh, Denver. I love you too. Oh, at ito sa mo. Komisyon mo ay mutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami di plano? Well, isumagawid ako siya lugar we. No kaya mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Well, agbiyahe tayong itong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal tibos, sinton parbangon. O sige, Denver. Kaya't ko. Tapno, makapasyarak matin ijay lugar yun. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Patmanong. Denver, inururay ko dyan terminal. Yung jak na oray. Inalilaw nagtawanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Aniya? Sabay nala na ti kwarta ngayon utang me. Dakkalagataday dyan. Kasano nga ro daytan? Diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyo, iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadwa rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha? Awan mo't, mama. Iso ang mas daawak no apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Di naambush alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabit lang ti ipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pumakawan kan ka. Ado tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen. Kan, apay nga itakala nagpakita kanya. Gampot na, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gampot iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakba yung ibaga. At apay ipudmakin ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpud no alalaki. Ngam kinapudno na. May sag abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka lang. Para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayaten? Tapada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagak iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman naglagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulang. At pagbababuyak, dayta. Isang imayang. Kat di na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta yung inutak abayadan. Payadam itan tinalalam akwarta kanyak, Bogart. Tano di ka agbayad. Paibalod ka! Anya! Manong, okay ka kadilaang diti pagbaludan. Sa anak nga okay dito eh. Ngam ano sa kon. Tapno may kaharap tinagbasulag. Maasyaanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida.
Awan amo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basur ko matlaing. No apel kas iti nagtungpalag Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan mat ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko kan ayat. Daytoyen ti ibagbagakkan ka iti mano. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Nayagdamagkan ka iti. Magbabawi ngam nalpasan ti amin. Isang alusak tagtalay na editi pagbalutan. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Ating ko. Amin nga ramid, adda kasukat na. Kat ti babawi, adda kanayon, iti udi. Iso ano di mo kaya ti madusa iti udi na, di ka garamid iti dakas, iti padam aparswa. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos kagnina kada tayo amin. Biyag, ti tao. Api ka kas tatarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wan nga ron. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mga ibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta Anya ngay kat iso dalaang mati mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha? Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga ag-advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabaina kun kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo tinaduma paggastusak. Ipapilit mo kami tag eskwela. Katawan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakankin ka. San ada tao akanayon ti burburiburam. Tatata na taingan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo matada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamaangan. Nuapay mo't ngamin ngay bati na kayo ni nanang mo. So natay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamata kasta? Nonyaman ti basol ti inak. Sandak kumangairam-raman. Kayat ko laang mo ti maka-eskwela kan. Kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amangan lumasikugan kamot ladago sakbay makaturpos ka. Saan kumamata kasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutinan. Tada dagita anak mi, asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga ag-eskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Ah, gusto lang bakit? Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging gay ti high school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan man ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday.
Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang tigasto sa magpaadal ken kuana. Makidi Sapay kolehiyo matin dagiti tuangan lakta. Wen bakit? Pagadalan ta dagiti an lakta, kay sudan to ti makatulong kadata no lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Oray ta nakastrict mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanon, friend. Pangalaam mo iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, Jack nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amo na kin ka sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti diti kwarta. Basta aramida mo ti kayat nang ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Jack kayat, Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jack kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan aredi. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldo. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangato min ti sweldom, tapno adda aramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yung kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapa no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kayang danag, ma'am. Jack pulos liwayan apag serbian ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspos sa dagiti among friend. Ken gaputa na singpet ken mapagtalkan ka. Iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma. Tama kasubadak iti kinaimbag da kanya. Kablawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman nak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Jack amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaan kada kami no agbirok ka niti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman nak mat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni Mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am. Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh,
Anyan, nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang da kaakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan da asawa. Kat ipatawid min da iti old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinaadan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam da iti asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik, ma'am. Wan, kat agyaman akmanan. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namlakay? Sutak bagay kan talaga saan ko maimas di mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitom ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka di dagiti umbeng. Baka damag bas maibigay na pagpa-check up ka. Hindi na masungsungbatan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ayan mo, gabo na yan. Dandaman lang text wano umawag la kumamat. Mapanak pala ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tayo so ti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tantumot laeng no makapawit dagiti tuwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimpag iti pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayang nutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan niyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan niyo tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsot kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas laidi. Masitlaeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Adumot ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay nang tidmet dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta ado ti aga sa masapul agatangin. Ala, awagan man dya inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon man niya, di bagayo. Tani, adupay tas asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindado mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngay nalwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumat anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang balak ko. Sige. Agi patuluda kiti kwarta. Una yan dagiti anak tabakit. Inkarigatan tayo da a pinagada. Una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag da. Nagsakit na panunutan.
Akaba ilanda nga isawang tikas takadata naganak na. Nagpaisuday talaga eh. Kasagutan nga taita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta. Lakay. Congrats, friend. Talaga, balig iti soft opening da ito'y maikatlo nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakla tulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante. Gapo iti panag-hire mo kadakwada kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali at tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag. Kat isumot ti aramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat. Wen friend, sarong karak da antikan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amang tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! Adda ni Samantha! Si kagayam tay Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Tanakapasyar ka. Uwen, Uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo mutan. ay na, kaanakan ay nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsot kami. Hindi kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, amasakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may nakapsot kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sabay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naimbag ti pa nagpuspusom. Samantha, malasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di da kamlat ka nalipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, amok mo't amarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para ka na kami. Kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay karigagyan dito'y abalay. Huwag nga road kanakan. Agyaman kami unay. Awanan nyaman na. Da kayong timbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon.
Ay, si kapay kit di ngawan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Ti dakampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin garod lakay. Sahanta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Isuan napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita ten sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado ta nagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisula unay tako ng bakit. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskuayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Elma bakit? Umay ka! Anda na kitang nakta! Ay danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko Naragsa ka Paskuayo, nanay. Merry Christmas, Nang Tang. Ay na! Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa Pasensya kayong tang, nang. Noita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak yo. Manipo dita. Kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakder kami iti negosyo mi iti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kastaya anak ko. Ay, nasaya at garod Anda kayo nagkayaman manang. Manong, Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskuam. Agyaman kami, titulong mo kada kami. awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarong banglaan da tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay na, naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulungan mi da. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong na saan anda tayo? Naragsa ka Paskwa tayo amin. Merry Christmas! Tibiyag kat mayari giti pili. Di tayo muna niya ti mapasama kiti masakbayan. Pilyan tayo kumakanayon tagbali na bendisyon, itipada tayo at tao. Nuawan man may tulong tayo na material na banag, tumulong tayo babaen ti panagbalin tayo na saya at itipada tayo at tao. Kaya't no tumulong tayo, di tayo kumaekspektaran ti kasukat na. Tano tumulong tayo as ipupuso, ni Apo Diyos ti makaamuamang subalit, iti kinaimbag tayo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagni na kada tayo amin. Biyag. Ti tao. Sulsulti pantakon dagiti pulis. Iparpartak ko pa itagtaray. Sa narumpang amatay liwantak dagita pulis.
Uray ang it mapaspasamag. Jak tupulo sa patiliw kada kayo pulis. Pastre ka nakadagos na to. Ha? Anda ka di man ang inarabig mo? Asino ti itartarayam? Sino pa kuma? Dagiti kontrabida a pulis ha? Kontrabida dagita tao. Ay, so dati agbalbalin alapad iti pagsapulak. Imbis anak kaado ako ma. Saan? Tasumanipot dan tumot ngamin. Lulit pangaasim. Sardeng amon tigas sang aramid mo. May sagmak kalaang dita. Yan apay. Di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to ang mabalod. Tanalaingak nga agtaray. Kan didak mailasin. Takanayon ang naabungan ti rupak. Siyak ti managdanagan ni tigas tangar aramidem lulit. Ay, relax. Sana bale, tanalaing to'y nobya mga aglemang. Jaktog patiliw. Promise! Please, dengan na kumamot Aga brodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agikata ko ni ti trabaho kiti kinagwardya. Asi kasuwa ko ti papeles ko. Inton maka-abroad kanton, sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton, inton adon ti kwartata nardo. Promise! Oh, nagsapa ka mo na nagawid nardo. Juan, Jack nagtrabaho. Nag-resign ako niti trabaho ko. Tarugya akong nga ipagnadag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagisong nga rod. Kuyogan nak nga rod arumwar. Ha? Papananda? Intay ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kan to'y dua cellphone. Dahito ho. Tapno ada kwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Jack kayat. Nagdiskitara kiti sa bali. Jack kayat nga usarin tinagtao di titakaw. Ay nanardo, practical ti biyagitan. Ha? Ano-ano ti agsingsingpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wan, basol na basol. Nga madamot ti kunada pa nagbabawi. O, agbabawi akto inton makaurnungak ton. Lulit. Malaala, kayo ganak. Antay ko dayto eh. Adan na kontak ko apangilakwa. Isabat ko laangan ti buyer. Jack umay. Api nga bakbakwar ka lulit. Masikugak nardo. Anya? Talaga? Oh, adan to na naktalulit. Wen nardo. Ala, ay wanang nga rin sigog mo Tapno na salon at tungay pasay mo. Agtali na idkan dito boarding house ta. Di kan rumwan. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho ngam talaga maditiriknak. Maulawak kan naglaladutak. Talaga kasta. Taaginaw kakit nga ron. Mapit lang, tawagan ni nanang. Ipakamok ti panagsikog mon. Maragsakan lakit di dayjay taagdan ton apo ko na. Lukas tamo laeng nga di kan agtrab-trabaho, nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam. Bayat ti panagsikog na. Tituyan ti pangituluyam iti ilaklakad mo. Wala na. Tapno makapanganmat ni Lolit iti preswa prutas ka na natay. Ikaw na. Kan tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno na salon at daadwa iti agbalin nga po ko. Sige nga ron na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye nang. Bye, anak ko. Diyak kaya ti probinsya. Amo mat, nairwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahid. Ket ura ag sublitan tumanen ano makapagpasngay kan. Sigurado boring ijay. Diyak kayat nardo. Please Lolit. Patgan na kumamit. Para kada kayo iti sikog mo ti pampanunutan. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaan apat ganak ba ta? Adon agundaway a pinahaay nakadagitikid daw ko ka. So please, agawit ako man ija probinsya. Maalala. Basta, ipasiguradom anasingpet ti inam. Amangan no apera mo ti inam. Saan? Nakasingising pagdatatang kinanang ko.
Kastamot tan nagiti kakabsat ken kakabagyak ijay lugar mi. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubli ak adagos dito syudad. Wen, promise. Agbaling kanto anaragsak ijay probinsya. Agbaling ka prinsesa ijay. Tadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jay probinsyayo ko nam lulit. Wenting, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit di. Tani, awan ka nakadwami lulit. Nagsikugak mo't ngaminin. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka lulit. Wen, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si Kagayam tinobya ti anak ko. Ay, edi paila kayat ka makita, balasang ka. Nana, pasensya kayon dito'y balay may balasang ka. Nanumulang nga men, ti panagbiag mi dito. Okay lang, Nana. Malaala. Aginana kay pailaang balasang ka. Tada kami ti makaamong aglutaw iti pangrabyan tayo. What? Ay lakay! Natiliw mo untay manok? Uy, bakit? Ala balasang ko. Dito'y kapailaang wine. Agpaangin ka dito'y papag. Tay nakman agsukdal iti papaya nga isagpaw tayaw iti nitay amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw nagkasar iti nubyam. Nabayagan na kahit kung ikasar ni Lulit, nana. Ngam di na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko, ana. Oray, simple lang kumakasar. Ngam saan pa'y kano anak kasagana? Apay ngay, sapay masikugan. Wan nga rod, nana. Ngam awan maaramidak no talaga adi na pa'y kaya. Kahit, amo ka dahin dagiti dadakil nati panagsikugnan. Wan, nana. Inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, anak. Ay, nakanakak madlaangan. Wan nga rod. Naimbaglakit din tanaganak ka pa eh. Sakbay ti flight ko. Nardo, panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganhaan ta itinapinta sa masakbayan ti anak ta. Nardo, Sana ba ali? Tadadananan ken tata nga kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Ti da kabaybayan nagiti dadakkel ko. lakay. Mala, mabit lang nga. Tay nakagluti iti sidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din. Wending, madaman ti panagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Hindi mat nag-abroad din ta asawang. Uwan? Lukas na ron. Nawaya ka manan. Mabalin mo man ang taganiwaksay. At damo nagiti katuga nga mamang bantay iti anak mo. Maborboring ak nga ruden dito eh. Nang ro na ita, taawanan ni Nardo iti podermi. Iso nga rod ako na magsublikan dito yung syudad. Anya nga itagbali na masakbayam dita. Awa na. Aglusyang ka lang dita nga. Tagtagi balay ka nagawa iti ubing. Agsubli ka kit din iti syudad. Wending, mapiitan. Agpapigsa ak pa'y basit. Akay, napanandya manugang mo. Kuna naman nga dala mapanagatangan ni Jay Store ang mawamutain. Apay nga awan karaggadya aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat kami ti aparador. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot ng ti manugang mo. Imposible Panawan na din ti anak na nga gatas kong kuwana. Inka ngaming kitain ti aparador da Basit ti karganan. Ay, no bilang nagtalaw,
Iti ani aga po kumangay. Kay nakasaysaya at tamukin ko na. Jak amo Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit diti balay. Awan ka di pa ngaging kay tananang? Ayawampay mo anak ka. Rabiin. Awampay laag. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan binay ti gatas na takaasimay. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanang. Bye. Oh, makapadaan agmat ni Lulit. Sa di nung atan tinapanan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ninarto. Sigurado, naamuan ng tikawan ko yung balayda. Sungbatam na ron ah. Taibagam tikadam manan dito yung syudad. Sige. Hello? Sa di nung tayan mo Lulit. Adak dito yung syudad. Apay nga daw ka dita. Apay pinanahom ti anak tayo di probinsya. Maburboring ak una yun ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Tadadananang kang tatang mo tamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pay. Kayat ko ti manggad Nardo. Maboring ak nga awan trabaho na. Anya ko matrabaho. Subyam manan, pisigod nga arabid mo kasta ka di. Sorry. Ngamday ta tinakairwa makatrabaho. Di na ko mapagpungtutin Lulit. Agawid kan ko na. Di ka kadimasya ni anak ta. Adda nga ro datatang kinanang mo amangay aywan ken kuana. Basta agawid kan. Di mo subyan ti sigod nga arabid mo. Nagbalbaliw kan saan. Wan! Ngam sa pulan ba't nga ro ti bagik dayto ya trabaho? Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige. Adda pa yaramidak. Bye! Oh, anya timbaga dya sawam. Pagaw-awidan na. Ngam dya kayat. Dito'y syudad di ayan tirik na. Kaslaak mapagtit no adda akla ang ija probinsya. Nagboring lawunay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Nung maging gayta, di pa'y nagparit na apulos ti inana. Wan nga Rod. Uray ni Nardaw. Awan kanun kontak na iti asawa na. Hay, manmanumat ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na malipod maladaga. Wan nga Rod kasi ba iti apo ko talagay. Kinuray ni Nardo kasi may tasininaan ng samot tang. Ay laki di Tawan nga Rod kontak na kinkwanan. O di kastan, titungpal na. Nagbiti pa naglabas dal daw anya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Wala nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. At damag pasit urnong kon. Isong agbisnis aklaan nga ni Dya Pagilyan tayo. Tapno masikasok pa'y anak ko. Ay katuan atan Ubing pa'y dya anak mo. Angam talaga ka di asaan na nagparparik na ti inana? Awanin damag ko kinkwa na insan. Nakiasawa siguro niti sa bali tayo chay. Kat kumusta ang tirik nam insan? Nakailiw-liwag kan? Uwan kasinsin. Linipat kong tinapalabas. Okay akitan. Ay kuwan Sana balit tandamot anak mo. Ang mabalin mo tamot ti mga asawa manan, taubing ka pa insan. Narigatag so iti patapos insan. Isadyak pa'y masungbatan dayta. Daddy, agyaman naktasimang putkan. Di anak ko. Takil kan. Kaili ko una yan. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsubli ijay abroad, please. Uwan anak ko. Saanin. Agtalay na ulit ako nito balay. Tapno makadinakan itag na nayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nag-abroad anak ko. Saan nanay? Kumata kiti untamano alugan. Uray tayo nalakalaing. Pangangkat ko iti kumpormi ang maila ko. Ay kawan anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay.
Pinanawan lang nga rodon ti inana. Sa kapay lamay adayo making kuan ay kasi may. Uy nga rod nanang. Kahit ko bayabayan tanak ko. Bayat ti panagdakkel na. Daddy, ag-deliver ka kadi iti lakom anateng ita? Wan anak ko. Ngam inak pa agang ka ti syudad. Sumurot ka? Wen daddy, tawan klase kita. Sige nga ron. Ingka agrubatan anak ko. Takumuyog ka kanyak. Tapno adda ka istoryak itilugan. Ha? Daddy, adda babae nga agtaray-taray iti nga ti kalsada. Ipaigit ko pa ilang tilugan. Bagtit samot dayta, nagdungrit. Wan anak ko. Napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtukawan iti nga ti kalsada oh. Dito'y kalanga. Inak ibagang agpaigit. Tamang numaatalan anak. Sige daddy. Kapsat, agpaigit ka. Ta delikado tara aramidam. Ako ka. Lulit? Si Kadayta? Lulit tinagan ko. Lulita. Lulit. Lulit? Umay ka. Agpaigit ka. Wano saan sumurot ka kada kami. Umay kan. Taylugan da kan. Majak. Abay, ika nakiti ko ta. Ika nakiti ka na. Wen. Alang. Umay kan lulit. At damakan ijalugan. Umay kan. Ay nardaw. Nakakitaan yung ngay kan nilulait kan. Daday, apay nga yakas jay mo tilangan ah. Nakita mi dya syudad nana. Tulungak ni Lulit. Takaasimat. Ha? Ha? Iti likudan ti naramid na kin ka. Kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wan nanang. Tapno agimbagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni Lulit nanang. Barang maagasan pa'y. Kat apaman nga agimbag. Isuntun ti panangyam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, daddy. Wala na. Tapno agimbagan. Ipan ko ijo ospital. Apay atul tulungam. Amamum ka di, daddy? Uwan. Amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging gaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko. No damagag kada lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. Sarabale. Taumadanin ti pannakamamom iti inam, anak ko. Ha? Pagkunahan nyo ngay. Amuyo ka di ti ayan na, daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko. Nasaysaya at no ibagamon ti pudnokin ni Pia. Ibaga pa ni Lulit, tinala. Ibagak to apangan nga gimbag ni Loli tatang. Kaanon tupay ngay. Ibagam kidiitan Tapno maamuan na ti pudno akasasaad, tinala. May mayat naglahag na gimbag pa ni Loli tatang. Sakon tuyam amu iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor. Ngagdanam na mga agimbag ti asawak. Daddy, mabalin ka di ti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko Joy. Mapan kami aglangoy ijay bye-bye. Kaya't ko ngamin ta aglangoy. Ay, sana. Di ka mapanudidak kadwa. Di sumurot kayo. Sana na. Taadot aramida. Agdiliberak itilako. Alan uri syaklat ang arudan ti mapan. Adamot daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, Daddy. Alang arod. Basta ganad kay dyan, ha? Di ka mapmapanita dalam. Tadi mo amot aglangoy anak ko. Narduan ako! Ida, nasayatad na kan. Apayajak makontak ti cellphone mo aya. Kanuray dagiti kakabsat mo, di na ka makontak. Ay, nanak ko aya. Ni Pia!
Narimbas ka rin dyan, bye-bye. Kasi na naisambot ti biyag na dyan hospital. Ya. Piyan ako. Apay pinanawan na kami maten. Apay anak ko. Iya, pukaya. Ito yung anak ko. Tinakapasamagan ti Kastoy. Apay nanan. Kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, Lucas na! Naimbag ka, Lulit! Uwen, Nana. Pinagawid na ni Lolit, anak. Tanimbaganin. Nga magtultuloy ka mulata. Di pa nagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isu na lang ta. Sayang. Ala, pastraganda kami pa inanang. Apa ya di na kinuray ti anak tanar to. Apa Pagbababawyak, tijak panangyam abuken kaken kuana. Iti si bibyak pa itanak na Lolit. Takayat ko kumahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amuken kuana. Umkas jematan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga klunin, Lolit. anak ko. Ladawan mo na ang tira ko pa kita. Pakawanan na ko. Ado tinagkurangagan ka, anak ko. Iba't patik ka unay, Pia. Dardo, pakawanan na ko. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolit, babae timpas ngay mo. Awan nga ron. Adan kasukat day di Pia nga anak ta. Well, Lolit, kat pang-asim ko ha. Di mo panahon ti anak ta, please. Talaga saanen, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyaw mo na, Lolit. Ala, agawa nga rin tagpapigsa. Tapno makapagkasartan. Uwe, Nardo. Kati ka rin. Diyakon aramidin ti kas, iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliw akon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso kada kayo iti anak ta. Oh, agyaw mo na, Lolit. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat, Nardo. Tunggal tao at nakarbangan na nga agbaliw no nakaramid iti bason. Iso ano at dapay gundaway mo amang sulngit kadagiti kurangam, aramidam sakbay amaladaw ti amin. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan dayta apakasalitaan, dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Isurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina kada tayo amin biyag. Ti tao. Grace, kumusta? Apay akas ta tilangam. Kasla na unag ti pampanunutam. Ha? Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman? Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoy mat nga makabanog. Ay, wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rwena. Awanan yaman na. Kat, apay nga rin nagunag ti pampanunutam itay. Anda ka di problema?
Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na pa'y mo't, naikata ko niti pagtrabahoak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo't ten. Isuha kasapulak una iti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan, baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kag danag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakada nga rodin ha. Na mga nubirbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayot na rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi Adencio iti Tagaluto Jeminasan. Kaya't mo ka di? Alawon ah! Interesado ak, friend! O sige, agsagana ka nga rod at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend! Agyamanak! Wan! Umayakon! Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay ah. Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubli akmat lang nga dagos, nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga rod kanayon. Naimbang agsapayo Uncle Dencio. Isu ni Grace a friend ko. Tiagsapsapol iti trabaho. Naimbag nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamat ka na kayo na yung bangagsapayo, Mike. O, kasta nga raw na mangrugi ka ninton bigat, Grace. Nagtrabaho ka dito balay. Ti trabaho ket ilutuam lagi ti tao nagtrabaho di pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay itim paayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbalin nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasan ko. Owen, Tata, nakasaganan ti amin. Do kasta mapantang. Itulod tapay na iti makan, iti pagminminasan da. Owen, Tata. At kay kaya man ang kal. Sino nga dito napinta sa balasa nga kadwayo? Soli, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Sakmat ni Rolly. Oh, ito ti sweldo ti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito na sweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisam mo asumunga danak ko. Adda ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kamsat mo. Sika ti mangisaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno maipa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Saanan nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. Gam, no ada mabirukan nyo adonor, may bayat. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyan ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadialysis ti kamsat mo. Di kay agdanag, nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausaran. Oh, Grace. Apay akas ta tilangam.
napukaw mo itong tinasamit ngayon sa mo. Ano ka di problema? Uwan nga, Rodroli. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dahito yun ti kaninyo. Umay kayon tahing kayo manganan. Ala, lukas ta karod, agyaman kami ti dahito taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Ay, sige. Agpakada akon. Tagsubli ak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramido ki jay. Ay, una na ita na parang ming-ming mo ganing Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan, nalagaan tirik nakin ko na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin, balasang mait. Mala, umay kay kitita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka man na. Nasaya at lataroy na. Adaman damaga, insan? Oh, anya ti damaan ka minsan. Amam ka din ni Grace? Wen nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No, kasta. Ada cellphone number nakin ka? Katwan tagayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adam sama ti gayam ko insan. Kaya't ko nga am mo ni gusto ni Grace insan. Alan, tayo numero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukon di gayam ko. Nasingpot day chay kan nagagut. Wen, hindi ka kadiagdanag insan. Asino nga tato yung mawawat? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam, Rolly. Apay ka di mo mawawag ka. Kan, nangalaami ti number ko? Inala ka ni insan ko Rowena, tinumber mo. Mawag kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko, itong madamdama, iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak, Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin? Ala, usapay ko maata, maka-attendar ka. Namnamaag ti kaadam to. Rolly, ada ka mat? Uwan, Grace, imaya, umay ka kumay pakada ka ni nanang mo, sundun ka. Grace,